bili smo posvećeni treningu. Trenirali kao manijaci. Moraš da, pod navodnicima, da stavite bip, da propišiš krv, da bi stvarno dostigo te vrhunske stvari. Taj pobednički mentalitet na neki način je i nasleđen. Bili smo gladni svih tih godina i željni dokazivanja da pokažemo ko smo mi u stvari, i to smo pokazali 95. Teo sam i ja da se dokažem mimo i vlade i mimo igrača koji su bili prethodnih godina. Mi moramo da vratimo košarku u Novi Sad. Jeste cilj ABA 1, mi to želimo i ja to neću da krijem. Gost emisije Sportska Vojvodina, predsjednik Košarkaškog kluba Vojvodina, Željko Rebrača. Gospodine Rebrača, hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama što ste me pozvali. Malo specifično ovo predsjedniče. Jeste, već skoro godinu dana, da li ste se navikli na... Od maja, juna, kad je? Jeste, na to oslovljavanje predsjedniče i da li ste se navikli na tu funkciju i kako u odnosu na igračke dane? Drugačije, nije više trening, sala, odmor, sala i dalje tu, dolazite na trening, ali u drugoj funkciji. Pa jeste, ali malo mi čudno kad me se oslove, nekad me oslove sa direktora i rekao nisam direktor nego predsjednik, pošto predsjednik postavlja direktore. Ne, malo se s prvom zezam, ali okej, pokušavam da budem karika, ja to stalno spominjem, da budem karika u timu koji će svoje neko iskustvo da prenese onog iz organizacija u kojima sam bio, a smatram da sam bio u najboljim mogućim, što NBA, što Benetton, što Panathinaikos, Partizan, gde sam sve bio i mogao sam da naučim nešto i da vidim i da, ajde kažem, da prenesem. Tako da gledam sebe u toj nekoj nekoj ulozi. Nisam onaj klasični sa kravatom koji dolazi samo na utakmice. 90% treninga sam tu, gledam da pričam sa igračima, sa trenerom, da vide gdje mogu da im pomognem. To su potvrdili i trener i igrači. Kada je reč o ovoj sezoni, Vojvodina se još uvijek bori za ABA 2 ligu. Možda su malo rezultati iznad očekivanja koji su zacrtani za početak sezone, s obzirom da je nekako jedan od ciljeva bio ta finansijska konsolidacija. Izborili ste i plasma na kup Radivoja Koraća koji vas očekuje sledeće nedelje. Šta bi to moglo značiti igračima da odmeravaju snage sa mnogo jačim od sebe u ovom trenutku, govorimo o Zvezdi, Partizanu, s Megom konkretno igri? To znači mnogo za celu organizaciju, za Vojvodinu, za igrače, mogu biti maksimalno motivisani jer će biti sa Partizanom, Zvezdom, Megom, tu je još i Borac, Spartak, znači stvarno... 8 najboljih klubova u zemlji. Pa jeste, da, i dobra je prezentacija i za nas same da pokažemo gde smo i šta smo. Mi smo ekipa iz KLS-a koja, ajde, nismo na tom nivou kao ove sve ekipe, ali smo pokazali da kao tim možemo mnogo da uradimo. Što da ne probamo sad s Megom da uradimo nešto i da probamo da ih... Spomenuli ste financije. Kako Vojvodina pliva u tim vodama Košarkaške lige Srbije? Kako pronaći novac za jednog dana ABA ligu i da li uopšte realno u ovom trenutku takmičiti se sa nekima, govorimo o Zvezdi i Partizanu, imaju budžete 10 do 15 miliona evra, to je 50-ak puta više od ostalih. Kako uopšte se nametnuti i koliko je vremena potrebno? Šta još uraditi? Pa mi smo napravili petogodišnji plan. Naš cilj je da ovo bude centar ovog dela Srbije, a i regiona, da napravimo podlogu i da krenemo od dole, znači od samih kadeta i juniora, od mlađih selekcija. Od letos seli smo sa svim školicama najbitnijim, najvećim ovde u Novom Sadu, da napravimo dogovore da ti klinci koji su ekstra talentovani, da gledamo kako možemo mi njima da pomognemo, oni da proslede te klince, da dođu u Vojvodinu, da im Vojvodina bude krovna ekipa i oskočna daska za dalje, da li će to biti draft ili neki tim evropskih gde će da idu. Ali želimo stvarno da to podstavimo na noge onako kako bi trebalo. Mi smo napravili tu i programe i za kadete i za juniore i na godišnjem i mikro i mezociklus. Sve smo... Ali je potrebno vreme. Jeste, potrebno je vreme jer to ne dešava se preko noći. Potrebno su naravno i sredstva. Grad je mnogo pomogao, ali potrebno je još pomoć. Moramo da vidimo dalje sa sponzorima kako da ostvarimo sve to. Jer
sutra će se pitati kako nema, i već se pitamo kako nema igrača za reprezentaciju na tom vrhunskom nivou, ali stvarno moramo da radimo, moramo da uložimo i u trenere, gledamo i mlade trenere da okupimo ovde, da ih edukujemo, da ih podignemo na viši nivo, da ih pripremimo za seniorsku košarku, ali košarka nastaje u manjim sredinama. I moramo da vratimo... Nastaju i mladi igrači. Jeste, mi moramo da vratimo košarku u Novi Sad. Novi Sad je drugi po veličini grad, 500 miliona stanovnika i jedan jedini klub. Moramo da ga dignemo tamo gde zaslužuje. Jeste cilj ABA 1, mi to želimo i ja to neću da krijem, jer došao sam s tom namerom da probamo u narednih 3 do 5 godina, da probamo da idemo u to takmičenje, jer smatram da će u Novom Sadu na tim utakmicama biti od 5 do 7 hiljada ljudi. A zašto to da ne uradimo? Novi Sad to zaslužuje, obožava košarku. I sad je publike sve više u odnosu na početak sezone kako stižu ti bolji rezultati, a spomenuli ste i tu bazu da bi Novi Sad trebalo da bude baza. Nekad je upravo bilo tako, možda ste vi najbolji primer kada ste 88. godine došli u Novi Sad, u tadašnji NAP. Kako se tada radilo? Da li možete da tada NAP nije ni bio najbolji klub u gradu Vojvodina i dalje bila? Kako je se tada radilo sa mladima, a kako danas? Nije isto vreme, drugačije, mnogo više, moram otvoreno bude, mnogo više para je u opticaju, roditelji gledaju da izađu iz svojih materijalnih situacija kroz decu, stvaraju veliki pritisak na njih, tu su i menadžeri, svašta tu nešto se dešava. Vi ste bili evropski šampion, a praktično skoro da niste ni zarađivali do tada, je li tako? Pa jeste, ali zato što nam je cilj bio sportski rezultat, a posledica sportskog rezultata su ti neki materijalni benefiti. Tako bi trebalo i tako i jeste u sportu i tako treba da bude. Vredno ste radili ovde u NAP-u i nekako tu ste i primećeni od strane trenera, ali ta već čuvena priča, možda bi sve bilo drugačije da je Sale Đorđević služio vojsku u Kraljevu ili negde drugde. Vi biste svakako postali veliki igrač u odnosu na potencijal, ali upravo tada kada vas je Sale primetio, prešli ste u Partizan na njegovu preporuku. Kako je to iskustvo tog prelaska, te tranzicije u Beograd i onda tamo sve što ste... Ja bih se vratio još malo unazad, jer tada pokojni Tečak, koji je tada radio u NAP, on je obilazio Vojvodinu uzduž i popre, koji je pratio sve mlade igrače. Ja se sećam tih nekih momenta, tad je pokojni Duda Ivković vodio Vojvodinu i tad su Tarleća dovodili gore iz Zapatine, koji je igrao sa mnom u Vojvodinu, i tada je Duda pričao sa mojim ocem, ono kao da dođe u Vojvodinu. Kaže, pošto je moj otac radio na benzinskoj pumpi, onda je rekao, gledajte, ako on bude valjao i ako bude dobar, uzet ćete vi njega kasnije. Neka bude on u NAP-u, dobra firma, pa ako ne bude ništa od njega, radit će tu, ostaće tu. I onda sam došao u NAP, 3 godine, Sale i Nebojša Ilić, tad su išli u vojsku, tu ostavljali su civilku ovde u Maksima Gorkog, ovde smo stanovali, i onda su tu ostavljali i dole, trenirali, i tako je Krišo me par puta odveo na trening Partizana. Da li su to najvažnije i životne i košarkaške lekcije u vašoj karijeri? Pa jesu, zato što je to bila, nazovimo, osnovna škola, osnovna i srednja. Ono sve što sam u te 2 godine naučio, to mogao sam kasnije da primenjujem, jer sam i od odbrana onih zona 1-2-2, 1-3-1, 2-3, kako da čuvaš pick and roll po 94, sad da nabrajam, ali košarkaški sam bio edukovan, mogao sam kad sam otišao u Benetton, Mike D'Antonio, bila mi je igra da prepoznam, nisam morao ni da znam jezik, video sam, prepoznavao sam sve. Znači da mi je to mnogo značilo, taj rad sa profesorom Željkom i kasnije sa Željkom i u Benettonu 2 godine, pa na Trikost to stvarno otišlo na neki drugi nivo. To osvajanje titule, o meni se počelo više pričati, ali nastupio embargo. I shvatio sam da treba više da radim i onda sam, od igre sad, kažem, moram podignem još
više nivo treninga, da dolazim, radim individualno, sećam se onaj Pionir hladan, onako zimi, od pola 8 do 12 sam provodio, što timski, što individualno, pa posle smo išli po nekim školama na Novom Beogradu, hala sportova. Stvarno se išlo i samo bili smo posvećeni treningu. Ja to kažem, a nekad to deluje i grubo ili kako već, moraš da, pod navodnicima, da stavite bip, da propišiš krv, da bi stvarno dostigo te vrhunske stvari i da osjetiš što može da kaže Jokić, kroz šta je sve prošao da bi dostigao taj nivo. Ja to želim da prenesem i pokušam da ih pripremam, ali ne mogu umjesto njih, ali moraju da se odreknu mnogo stvari da bi dostigli taj nivo, ako žele da budu to, ako žele da budu prosječni ili rekreativno, okej, nikog ne tera na te stvari. Mnogo toga zavisi kako će Rebrača šutirati slobodna bacanja. Dobro je! Gotovo je! Jugoslavija je prvak sveta! Osvojili ste 3 zlata sa reprezentacijom Jugoslavije, 95. 97. evropsku i 98. svetsku. Ni do jednog od ta 3 odličja nije se onako lagano došlo da ste se prošetali. Koliko je možda to sticanje nekih pobedničkih navika u mlađim uzrastima sa Partizanom, osvajanja evropskog trona, što da ne, uticalo da se razvije taj pobednički mentalitet? Jer evo sada govorimo i o našoj reprezentaciji koja nije zabeležila dobar rezultat na evropskom prvenstvu, a imali smo najbolji tim. Taj pobednički mentalitet na neki način je i nasleđen iz one stare Jugoslavije, ali nasleđen je i rad, krvav rad koji se nastavio dalje. I Danilović, i Đorđević, i Bodiroga, i Savić, i Paspalj, svi ovi igrači koje sad spominje, radili su Divac, svi su radili krvav. I to nikad nije prestajalo. Ja to savjetujem i današnjim klinicima, ako žele taj nivo, ne mogu da uploaduju, downloaduju, šut ili šta već, znači moraju da rade. Panov pored Topića, pa asistencija za Mihajlova, fenomenalna blokada Željka Rebrače. Iz tog četvorogodišnjeg ciklusa 95. do 98. Šta najviše pamtite? Taj povratak na scenu 95. kad ste bili jedan od najmlađih u timu, 98. kada ste bili nosilac, kada ste direktno odlučili o tome da će Jugoslavija biti prvak sveta. Nama Skupština nije bila ono sad cilj, nama je bilo da osvojimo, pa je ono bila posljedica svega što se dešavalo. Specifičan moment i u državi, dočekivali su nas kao pod navodnicima, kao bogove, stvarno smo se osjećali ponosno. I košarkaši su prvi došli na taj balkon i to je spontano bilo 95. Pa jeste, ali da, to niko nije ni razmišljao. Posle je to postalo nešto, ne znam ni ja kako da nazovem, a ne bi želeo pogrešno da se izrazi, svi nešto žele na taj balkon, ali prethodno ti moraš napraviš rezultate. Nama je tad balkon nije bio ni na prvom, nismo ni razmišljali, nego je bio spontan. Te godine jesu bile pobedničke, doneli smo mnogo toga lepoga, lepe te energije da ljudi koji su živjeli teško iz te pobedničke energije crpe i tu energiju i sebi je daju da bi mogli dalje u životu da idu. Najmanja očekivanja su bila upravo od te 98. kada ste vi bili uz Bodirogu najzapaženiji na tom prvenstvu. Sećate se, pretpostavljam, svakog detalja od poslednjih tih nekoliko minuta tog finala sa Rusijom i one blokade i pogođenih slobodnih bacanja i zakucavanja. Da li je to nekako, što se kaže, highlight vaše karijere? Pa u reprezentaciji jeste, to svetsko prvenstvo jeste, jer hteo sam i ja da se dokažem mimo i vlade i mimo igrača koji su bili prethodnih godina. Želi smo, ajde Bodiroga, ja, Deki Tomašević, Topić, ali stvarno bio jedan vrhunski tim. Kad kažem tim, znači tim od svih igrača koji su bili deo toga. I to smo i pokazali, dokazali da možemo da pobedimo Rusi. Rusi su bili specifična ekipa tipa Golden State-a danas, neko vrtili su okolo, šutirali 3 poena. Neuobičajena za taj stil košarke. Pa za taj period, da, stil, to je neka, oni su bili pioniri ove, nazovimo današnje košarke, ali smo ih uspeli i odbranom i spremnošću i kvalitetom da ih dobijemo i da prelomimo u tih zadnjih nekoliko minuta. Znam da su bila dugačka, ali uspeli smo to da uradimo.
Kada je o klubskoj karijeri reč, igrali ste u Benettonu, takođe u Panathinaikosu u Evropi, u Americi ste igrali u Detroitu, kratko u Atlanti, Los Angeles Clippersima. Kako je tada izgledala ta tranzicija iz evropske u američku košarku? Bilo je malo drugačije vreme, danas se mnogo lakše dolazi. Kako je to tada bilo? Šta je tada značilo otići u NBA ligu i kakva je razlika u igri? Tada je totalno drugačija filozofija bila u NBA-u. Ti kad dolaziš iz Evrope, bukvalno si morao sve ispočetka, bez obzira šta si osvojio u Evropi. Ja znam kad sam ja došao 2001. i bio sam i najbolji igrač u Evropi, šta sam sve osvojio, ali nekako... I vi ste ruki sa 29 godina. Da, i vratio sam se nekako unazad kao da krećem da ponovo igram košarku, jer tako su te i treneri tretirali. Znači, morao si ponovo da se dokazuješ. Nije isto vreme kao danas. Danas se igra totalno drugačija košarka, sa mnogo više poena, sa slabijim odbranama, promenilo se mnogo toga. Tad je bilo... Mogo si bukvalno dobiješ batine na utakmici. Mnogo čvršće se igralo, na manji broj poena, nije ni malo lako. Svi centri koji su tada bili, te petice od Sheka, Davida Robinsona, Hakima, Alonzo Mourninga, Patricka Ewinga. Evo samo ove imena, klinci današnji, ja znam da ne prate, da manje prate, da prate sad današnji igrača, treba da uđu na YouTube i da pogledaju koje su to zveri bili od igrača. I nije ni malo lagano bilo igrati u to vreme, jer se mnogo čvršće igralo, jer su ljudi volili da gledaju i tuču u odbrani je. Dennis Rodman već sam po sebi kako je igrao i kako se bio na terenu, ali bilo je u obe strane, i u napadu i u odbrani, ali manje se šutiralo 3 poena. Nekako danas sve to se svelo na šutiranje s polja. Jeste, veći protok lopte, više napada. Pa jeste, ali nekad to postane malo monotono i dosadno. Imaš potrebu da vidiš, što bi rekli Šorku, da se malo, da se pobiju, da se vidi i taj neki odbrambeni kvalitet. I tada Ben Wallace, kako je, a kad bi ga danas stavio današnji utakmicu, verovatno ne znam i da li bi mogao da igra kako je igrao tih godina. Spomenuli ste neka neverovatna centarska imena, od Robinsona, Ewinga, Shaquilla O'Neala, Davida Robinsona. Zaista možemo reći da je NBA liga 90-ih bila liga vrhunskih centara, igrača sa pozicije koja je praktično danas izumrla. Upravo je to vaša pozicija, odnosno potpuno je, možemo reći, promenjena ta pozicija i uloga jednog centra. Kako to danas izgleda? Da li je možda i Nikola Jokić na neki način pogurao da se to još promeni, jer sada je normalno da centar ima najbolji pregled igre u timu i da jednostavno ne radi stvari koje je nekada radio? Jokić je anomalija. Jokić bi igrao i u ono vreme i u današnje vreme. Znači, nije Jokić to. Vidiš, više to neke bekovske pozicije, tih 30 šuteva po utakmici, jer svi sad bacaju sa 7, 8, 10 metara. Izgubilo se. Ti igrači da dođu u današnju ligu davali bi 30 poena, jer niko ne bi mogao da ih čuva kada im dao dole loptu. Jer danas, realno, ni ne gleda se nešto posebno osim Embida koji je u Filadelfiji, on daje po 35. A i on šutira iz polja, ali i da dole igra, i kad igra ne može niko da ga sačuva, kao što i Jokić na centarskoj poziciji ne može niko da ga sačuva. Sa takvom fizičkom konstitucijom, da li ste možda razmišljali kako bi vi danas nastupili da je jedan mladi 20-godišnjak Željko Rebrača došao u današnju NBA ligu? Imamo primjera Janisa Antetokounmpa koji je došao zaista kao jedan žgoljavi, visoki dečak koji je neverovatno unapredio fizičke predispozicije, uostalom kao što ste vi uradili, ali promenio i svoj stil igre i nekako ne igra s obzirom na visinu klasičnog centra, on igra trojku, četvorku. Kako biste se vi postavili? Manje šuteva za 3 poena ranije bilo, nisam ni radio na tom šutu. Ono sam pogodio distance, mogu sam pogodim, sve šutirao sam, ali verovatno bi radio više na šutu za 3 poena, ali trkački bi mogao ovo da podnesem sa snagom, mogao bi da trčim gore dole, to nisam imao problem u tom. Šta je potrebno našoj reprezentaciji da bi konačno došla do te dugo čekane medalje? Zlato čekamo više od 20 godina. Sada smo imali tu priliku, reklo bi se nikada jači tim, opet posustali smo na jednoj utakmici. Da li je to pitanje trenutka ili celokupnog sistema? Pa celokupnog sistema. Ko je osvojio ove godine? Španci. Ja sam spomenuo malo pre Španci, već 20 godina ulažu u košarku. Oni su preuzeli ono što smo mi imali. Ja to mogu da iz mog ugla
da kažem, ono što smo mi, onaj sistem, oni su ga samo još updateovali, doradili, svi igraju, sve zemlje ulažu, mnogo dovode naše trenere, španski, italijanski u svoje zemlje da bi podigli nivo, da bi edukovali svoje trenere. Ne možemo da živimo na staroj sali. Ono što je bilo, bilo je, toga nema, više stoji negde u istoriji, moramo dalje, da nastavimo dalje da radimo, ne živi se od minulog rada. Znači moramo da nastavimo da ulažemo. Mi smo područje gde ima mnogo talentovane dece, ali moramo da stavimo tu decu u sistem gde oni mogu da rade i da uspeju. I da se smanji taj uticaj na neki način, da se edukuju roditelji, da ne vrše toliki pritisak i stavljaju stres na decu da postanu vrhunski. Jer vide tu svoj izvor, neki izlazak iz materijala. Onako mora malo dublje da se zađe, ali u malim sredinama nastaju vrhunski igrači. Uvijek je bilo i bit će tako. Želim vam puno uspeha u narednom periodu na funkciji predsjednika Košarkaškog kluba Vojvodina i mnogo sreće na kupu Radivoja Koraća. Hvala puno, nadam se da ćemo da u narednim godinama da dostignemo ono što smo zacrtali. Hvala puno. Hvala još jednom.